Ndabasuje cyane kandi nongera kubaha ikaze mu makuru avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere na mbere tugiye kugerageza guhuza ibikorwa bitatu by'ingenzi byabaye ku munsi w'ejo hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho drone za FARDC zarashiye ubwato bwa M23 ku kiyaga cya Tanganyika. Tubihuze naho indege ya Sukhoi 25 ya FARDC yaje kuraswa na M23, ndetse tukabihuza n'amakuru avuga ko M23 iri kugenda yikura mu duce dutandukanye turimo n'amakobora k'ubushake bagaruka hano muri Uvira. Aha rero turaje turebe iki byinshi nyuma ndetse naho bihuriye na diplomasi ya M23 mu maso y'isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbese turebe n'icyo yabigamije. Turagarukana none dusesengura amagambo yatangajwe na Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo, aho yarimo agaragaza ko nta gahunda afite yo gutera u Rwanda mu magambo gusa, ariko mu bikorwa gahunda bikaba bigaragara ko igikomeje, dore ko no ku munsi w'ejo Ububiligi bwohereje indege zigera kuri 7 zizanye intwaro nyinshi cyane ndetse n'abasirikare bo gufasha Burundi mu ntambara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'iyo gahunda yo gutera u Rwanda bakunze kuririmba kenshi. Ibi bikaba bidashobora gutuma u Rwanda rubijenjekera gusa, kuko ngo Evariste Ndayishimiye yaje yivuguruza. Ibi ntabwo biba bisobanuye ko gahunda bari barihaye mu gihe kirekire ishize yaba ivuye mu nzira cyangwa se baba bayihagaritse. Mbibuza gukanda subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro, ntibagirwe kuduha like ndetse ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Duhereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru ya mbere yakwirakwiye ku munsi w'ejo yagaragazaga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barashe ubwato bubiri bwa M23 hagatakiriramo intwaro nyinshi ndetse n'abarwanyi ba M23. Gusa nyuma y'amasaha make nibwo M23 nayo yaje guhanura indege ya Sukhoi 25 ya FARDC. Aya makuru abantu bagerageje kuyahuza ndetse no kuyagereranya, bibaza niba koko guhanura Sukhoi byaba byoroshye cyane kurusha uko bari kuba bahanuye ziriya drone zaje kubarasira ubwato, nk'uko byagenze ku munsi w'ejo, aho drone zageze kuri target ndetse zigahombya cyane M23 mu buryo bukomeye, ariko byagera kuri iriya ndege ya Sukhoi bakayihanura bitanagoranye cyane. Amakuru rero aragaragaza ko M23 ishobora kuba yararetse ziriya drone ntizirase mu buryo bwo gutanga umugabo mu bikorwa bya FARDC byo gukomeza kwigabaho ibitero no mu gihe bakabaye bari mu gahenge. Aha rero iyi ikaba ari gahunda ikomeye cyane ya M23 yo kongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, noneho bakayeza mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse bakaba nta cyashya kibariho, kuko bo bagaruka bagaragaza ko bagiye kurindira umutekano abaturage, babarinda ibitero bya drone bya leta ya Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye. Amakuru nanone akagaragaza ko M23 yatunguwe cyane, itari yarashyizeho ubwirinzi bukwiriye muri kiriya kirere hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, akaba ariyo mpamvu ziriya drone zageze ku ntego. Ariko ngo nyuma y'uko zari zimaze kuyihombya, ikaba yarahise yongera kwesara bwa bwirinzi bw'ikirere, ari nayo mpamvu ya Sukhoi 25 yaje nyuma. Bahise babona uburyo bwo kwijaminga cyangwa se uburyo bwo guhagarika tumanaho ryayo, barayinjirira bigeza no ku buryo bwo kuyihanura nubwo yari iri ku muvuduko uri hejuru cyane. Aya makuru rero cyahuje n'amakuru avuga ko M23 iri kugerageza kuyikura mu duce tugiye dutandukanye turimo n'amakobora, nubwo yari yaradufashe irwanye. Bikaba bigaragaza ko M23 ishaka kongera gushyira imbaraga nyinshi muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bakawugarukamo ku mugaragaro, ku mpamvu yumvikana cyane ko Felix Antoine TSHISEKEDI Chilombo, uyu perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari yamaze kuyikura mu biganiro byabahurizaga i Doha muri Qatar. Aha rero M23 ikaba iri kugira ngo ikomeze kwisuganya ndetse iri hamwe cyane, ko bidafite abasirikare benshi cyane bo gukwira muri buri gace nk'uko uruhande rwa FARDC bameze. Hariho M23 ikaba ishaka kwihuza bagashyira imbaraga hamwe mu rwego rwo kwitegura ibitero bikomeye cyane byamaze kugaragara ko biri gutegurirwa mu gihugu cy'u Burundi, byaba iby'indege z'Sukhoi nubwo batangiye kuzikoramo, ndetse n'ibyo ku butaka bateganya kugaba kuri uyu mutwe wa M23 kugira ngo bawukore muri uyu mujyi wa Uvira hifashishijwe imbaraga za gisirikari. Gusa ibi bikaba bidafite amahirwe cyane ko M23 yakomeje kubarusha kuva kera bijyanye n'ikoranabuhanga ikoresha mu buryo bwo kujaminga ndetse no guhagarika itumanaho baba bafite, cyane cyane kuri drone ndetse no kuri izi ndege za kajugujugu. Dukomeje n'amakuru avugwa ku butaka bw'Uburundi, aragaruka ku bisubizo ejo Neva yasubije abanyamakuru bamubazaga ku bibazo
igihugu cye cy'Uburundi gifitanye n'ibihugu by'ibituranye by'umwihariko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mipaka ibahuza. Aha rero bamubajije ibibazo byinshi cyane, ariko bigeze kuri point yo gutera u Rwanda atangira kugaragaza ko we nta gahunda afite yo kuba yatera u Rwanda, ahubwo ngo ategereje ko u Rwanda rumutera kugira ngo nawe abe yakwitabara. Ibi rero bikaba bigaragaza uburyo wenda ku ruhande rumwe yaba yatangiye kuva ku izima akareka gahunda yari yihaye yo gutera u Rwanda, ahubwo akaba yagerageza guhamya ubumwe bw'ibihugu byombi ndetse no mu baturage be, cyane ko mu ijambo yabagejejeho yasaga n'utagifite ivangura ry'amoko, aho yavuze ko mu Burundi nta bwoko bubayo, ahubwo agaragaza ko bose bitwa ngo bene Burundi cyangwa se bene Burundi, mbega nka gahunda isanzwe imenyerewe hano mu Rwanda ya ndi umunyarwanda, ibigamije kunga ubumwe nk'abanyagihugu bose barwanya ivangura iryo ari ryo ryose. Andi makuru nanone mashya araza agaragaza iyo gahunda Neva yari yavuze ko adashaka gutera u Rwanda, aho aya makuru agaragaza ko ahubwo ari uburyo bwo kuyobya uburari nko kugira ngo u Rwanda rwirare, kuko hari amakuru avuga ko ku munsi w'ejo mu Burundi haguye indege 7 za gisirikare ziturutse mu Bubiligi, aho ngo zari zizanye ibitwaro bikomeye cyane ndetse n'abasirikare bo gufasha Burundi mu ntambara bari kwitegura. Aha rero benshi bagatekereza ko ishobora kuba ari gahunda yo gutera M23 hariya mu mujyi wa Uvira kugira ngo bayihakure, nk'uko M23 nayo yatangiye kwisuganya, bigaragara ko ishobora kuba ibifite amakuru. Gusa nanone bikavugwa ko ishobora kuba nanone ari ya gahunda yo gutera u Rwanda, cyane ko ngo n'Ububiligi butagicana uwaka n'u Rwanda, kare nayo mpamvu umwuka mu bugikomeje bitewe n'uko Ababiligi ngo bagenda basezeranya Evariste Ndayishimiye ubufasha mu gihe yaba yiyemeje gutera u Rwanda. Aha rero urumva ko urugendo rw'amahoro rukiri rurerure cyane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika y'Uburundi. Gusa reka tubitege amaso turebe aho byerekeza, turebe aho bishya bishyira. Amashishikariza gukomeza kudukurikira mukanda subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro wa YouTube mushya, nyuma y'uko wari usanzwe wagize ibibazo bitatwemerera gukomeza kuwukoreraho, mugakomeza kuduha umusanzu mukanda like kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.